Yes. Welcome back in RAY-FELI studio. So today, ogere chito nekimi tugul angen ale kwane asinye ko kikokere Baraka Blessed en ngoma chebo Cyrus. Oin tam ogere kiogere alele kwany ngo werinyi ni dance ne. Oyanye dance ngai Baraka. Mera isn't. Kiogere ne mil kabisa. Alele ni kasuria mambe chuana. Namne ndabara ogere. Kana ngala tu alak melega oin Baraka Blessed komi olenjin kabisa. Olelen ingen bichu ingen is brother ko chomege. Ongen ole o chomege ak Cyrus. Ot ko teben yu kan Cyrus Junior ko ngo. Kikeimege en internet kidogo. Kinget Cyrus Junior koib thumbnail nenyunet. Teksen ole ngeta Cyrus anye ama in yon imoe thumbnail kwong kityo chobu matip nenyunet. Ak imwoe bailenjin in yon moe thumbnail Cyrus Junior kochengan ane motinye ane rombaya. Kisupporteni ak artist tugul. Oin ko biik obwan korong RAY-FELI studios kiyoe in music production ak keyoe kora video shooting. So in today anga nani ametutembelea bwana. Ngane RAY-FELI komatongen msikis kabisa. That's why kinam biik en internet ile ong'ololdoi. So in welcome. Asante. Today ko kakimi video shoot nebo Baraka Blessed. Oka baibaitu kabisa agerin ra kabisa. Kama ngwen malelen kagelewan we. Kolewan nini kibona Baraka Blessed ole obwan ba. Ane kolewan matinye ole engo kobwa. Ingane mane matinye story mingi. Nimefurahi sana. Mi ngoma ne wagere nguni en YouTube. Kibore in Maparmanent Tabushiek. Ko weri anye ko nguni tinye subscriber kagere 968. So before angetesta korong ama in ochutiono ako subscribe kabisa. Big ab RAY-FELI. O subscribe korong en Baraka Blessed. O make sure ole kakonyit karibu koition ak ane sama nyokobun nonut kota ingen tienindet ko nyokobun nini echek blog ko echek ko kimi ono kisupporteni akot Baraka Blessed. So in kinome o channel nengunget. Kiyoto channel ko kitun betune kyoto channel nyun ko the time ne kibo siasa last year. So ko kimi MCA ne kikonemjin tiendo. Kikonemjin tienwogik kikonemjin ne kibo nekekas ko secular ko ngekas ko gospel. So tun ko pikena kabisa tienoto kolionin amune simetinye channelit en YouTube. Ko kimakanye kabisa ande tienwogik YouTube. Kiala tienwogik ab biik alak chekimara kiakotieny mi alak biik alak kotieny chebo Kiswahili. Ko kiala aker kikonde channelit. Kiala konde channelit o kikolil tienwogik. Akere anyun tinye subscribers. So kiorogen anyun ngole. Kotomo akere chito chebo Kiswahili nye chebo tugul. Kokerwon ng'o chechu. Ko akive namba nyino to matamachai kabisa ande. Kwarorwon anyun kingowa in Nairobi MCA ne kwarorwon kolyon chito anyun lekile ichobin channel nengunget. Ngamun kingobare kolyon chito ngunon ibakechobune cyberk ngile chito dile tinet age kichopto ano en YouTube. Kolenjin kimae in 500,000 keyotu. Ko ndibate 500 nyono mara metinye kiso chito na kora. So kwarorwon anyun yoto kabisa. Akoi tata mai ne kablenki last this month achurutien nebo Maparmanent. So ko kelyon anyun konyokolyon Cyrus anyun matibut channel nono ama itesenda kora in channel nini koik active. So nyekinaen tienoto kingomwe nini kingomwe nekit 5 days en tienoto Maparmanent. Atinye nekit subscribers nekit 500. That is a great achievement. So komata ngetanyin matomia mugule. Ala abachome man biik tienwogik. Easy just motivation nena. Neta nyakonu yakano le nochera tuguk che moto. So in my fans ndoger Baraka Blessed ko chito ne
very motivated. Kanyo mulotere yo ako astwane chot. Kanyi biik ole anga. Kana itu kele ono labate pa studio ibeker ne netesta. Keker. O ka cham na elege ta kolelen chito tinye confidence weri natya nenye netot ko dansan ko kere biik chechang. Asich ole chichi you have a goal. Subscriber never nini very soon our upcoming artist ne hatari kabisa. So in ane RAY-FELI kama tawatinye story mingi ane wachame ma story na libiranye story anya after this nebo after nebo online. In ane walelen agono ane support na nyunet. Appreciate ni. In today ndamun video shoot ko kayoe RAY-FELI studios kayoe video shoot ndamun kaberwan tam keyoe akot Niko akot Shalom tam kaberwan ngole nini chito nemi ireyu alenjini festo matila batu otra akinye ane Galaxy Media arenge Galaxy ala matinyo otra akinye po ko kasi nemi so in tomorrow akase uone icheru ngoma ishuteni we are ready nebo mashabik ngama ulachama mashabik weno ne kochuta saa ngapi nyene chute nino ne bage edit nguna kochute asubuhi ama ngole asubuhi so na saa 2 tomorrow asubuhi bi ochute pa yono ako gear ngoma ino kindo sasa so in ane mi kina ka utien kidogo lakini kina kama amona Baraka blessed ama itastag motivation inaona agi igoi ma fans tupche macho inganiska kewo inguni asinye ko kewo asinye mi kina kabwatan in Cyrus college gone now in collab agina koyai collab so Cyrus kumaloge kichapa collab kibongani kibongani collab ingen brother ate ingenis kere korong ele kechopte kole kaya man keyai collab koleni ityoni ngoma ata korong sikosoya collab na mane kole tieni ngoma ata lakini so atesta nemu anemu so saati tunam kuna magole kaya man appreciate sawa mimi nimefurahi na mai ngololche mafans chekuga mafans amachali achamo chi age tugul netinye en shere achobotanyo yei magora kicherun tiendo nebo birthday tiendo nebo harusi achobot kora nemo tienwogik so kongoi kingolole namba ko no gyasirchi tiendo nemo kole Maparmanent amai mwa bing namba iten yono namba ko 0727 078 928 so ko namba nenyoru nona inondo online haya so RAY-FELI noni wane ta molelen kityo kabar mana amen nona ane ta molelen kimi together go haga kila in show in nyonet ko kimi Baraka blessed and we are very happy to hear you that you are continuing your great good work agi motivate ni bi kaga se relax ba ngoma che go very motivating so in go ngoma no ba in Maparmanent Tabushiek command my fans Maparmanent Tabushiek in kimangu from something to from down to up so in kibendi ageteseta manata na in show in nyona Baraka blessed keep work agela age work every day in show na nyona yonge nyonge yoche ke show sawa so in all enjoy get your subscribe amwanga rombi fans ko subscribe so ochita my channel Baraka blessed ago onyoru tiendo netano mangol Maparmanent Tabushiek so I share ni agi koger sukwa in status nangu koger ikegere status ugat ko I support nonenyo achamang mashabik kimi pamoja sawa ako Baraka blessed sawa thank you na mwatam getare ngelejini okay lejini yeah